Мен башында эле ниет кылгам негизи ушул алсам я Алла ушу 1 сомун да калтырбай я Алла сенин жолуңа арнайм депчи. Мен сөзүмө иншалла бекем турам деп ниет кылдым. Ата менен да кече ата энебиз менен да кече келишкенбиз. Ушул бизде жаңы мечит башталган, баарыбыз билебиз иншалла. Нур мечиттин жаңы курулушу башталган. Алла Таалам айткан Меккеде орто дуа кылдым я Алла 1 сом берсең да канча сом берсең да я Алла сенин жолуңа арнайм деп. Алла Таалам ошол сөзүм текшериш үчүн мен мага берип көр деп ойлойм да, ошону мен сынаш үчүнчү. Мен Алла Таалама берген сөзүмө иншалла бекем турам. 1 сомун да калтырбай ушул курулушка Нур мечитине иншалла арнайм. Бизден бир аз болсо дагы ушул Нур мечитке иншалла пайдабыз тиеп калсын иншалла. Биз өзүбүздүн дүйнөлүк немебиз эмес, акыреттик жакшылыгыбызды сандайбыз иншалла. Rasul Qarık innamal amalu binniyat. Allah niyetinizi kabul kılsın. Bu maşallah. Yüreğinde dünyanın suyu mahabat yok eken belgesi negizi Karakem aytkanda ahlul Kur'an'da roşun boluş gerek de. Al sizin niyetiniz inşallah. Biz bir yerde bizim inşallah niyetimiz sizlere gel Kur'an'da daha jattab daha bekemde bışıktap hizmet kılsanar. Al bizge bundan da çoğun sıylık bol esipteler. Biz niyet kıldık inşallah ahiretteki sıylıklarına şerik olaylı demiş. Biz bir yerde ustazların kengeşmesiyle çeşitlik inşallah. Bu sıylıkta, çoğun sıylıkta atanıza veririz. Bismillah.